nibyo uyu ni perezida Paul Kagame. Hasi mu ndani ahacukurwa amabuye y'agaciro. Nibyo wabyumvishe neza, uyu ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hasi mu ndani ahacukurwa amabuye y'agaciro. Ubu muri kano kanya byamenyekanye ko igisirikare cya Amerika aricyo gisigaye kigura amabuye ya tungsten y'u Rwanda. Ni gute Amerika yinjiye mu mabuye y'agaciro y'u Rwanda? Ese ni ukuhe kuri koruta y'u Rwanda ndetse na tungsten igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe cya Amerika kigiye kuzajya kifashisha? Ni ukuhe kuri ku mabuye y'agaciro y'u Rwanda? Kuki u Rwanda rushinjwa koruta ya Kongo? Ese waruzi agace k'u Rwanda kitwa Nyakabingo kagiye guhindura amateka y'u Rwanda kubera amabuye y'agaciro akomeye u Rwanda ruri kugurisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Turebye uko ibiciro bya zahabu biri kwitwara muri iyi minsi, byageze ku rwego rwo hejuru kurusha uko byigeze biba ku isoko. Mu buryo IMF rero ibibona, iteganya ko mbere y'uko uyu mwaka urangira zahabu izaba igize 1/2 cy'amadovize u Rwanda rwohereza mu mahanga, hafi miliyari 2 z'amadolari. Ariko nanone muri uru rwego twabonye ibihano bya EU bigera ku ruganda rw'ingenzi rutunganya zahabu rwa Gasabo ndetse no kuri bamwe mu bayobozi barwo. None nyakubahwa, mu gihe hari ibyo bihano, ni iki u Rwanda ruri gukora kuri zahabu yarwo muri iyi minsi? Kandi niba munyemereye mudusobanurire n'uruhare zahabu ifite mu bukungu bw'u Rwanda. Murakoze. Urashaka ko tugira se inama abo bantu batanga ibihano gute se? Ndavuga, ese urifuza ko abantu bongera ibindi bihano ngo babihagarike, cyangwa nicyo ushaka? Nicyo ushaka kuvuga? Oya, nge nshaka kumenya niba u Rwanda rutakigurisha mu bumwe bw'i Burayi, kuko rufitanye nabo amasezerano manini agera kuri miliyoni 900 z'amadolari ku by'amabuye y'agaciro. None se niba ayo masezerano atakigenderwaho cyangwa yarahagaritswe, ubu biri kugenda gute? Nta cyahagaritswe ariko. Nta cyahagaritswe. Urabizi bafatiye ibihano bari abantu bari bahagarariye uruganda, ariko uruganda rwo rurakora, sibyo? Nimba nkumvishe neza, mutubwiye yuko u Rwanda rukigurisha zahabu mu bumwe bw'i Burayi. Tugurisha zahabu ku isoko aho yabya hose, mu Burayi, mu bihugu byo mu gace ka Golfe, cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi niba koko ndimo gusobanukirwa neza ikibazo cyawe, ariko turayigurisha. Ni kenshi cyane mu biganiro bigiye bitandukanye perezida wa Repubulika yabazwaga ku mabuye y'agaciro, ndetse n'ibivugwa ko u Rwanda rwiba amabuye atandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi, abantu benshi bagiye bagira imyumvire itariyo, bakibwira ko ititwa amabuye y'agaciro azwi muri aka karere yose hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko nta handi ari. Iyo rero wavugaga ku mabuye y'agaciro aboneka mu Rwanda, abantu bahitaga bavuga ati yawe sa y'u Rwanda ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara nk'uko mwabivuze, amabuye ya tungsten, tin na tantalum aboneka mu Rwanda, kandi si uko haboneka gusa, ahubwo ni n'amabuye meza cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse anarusha ubwiza nayo usanga ahandi henshi ku isi. Nk'urugero ku bijyanye na tungsten, ubu u Rwanda ruri ku mwanya wa 4 ku rwego rw'isi, cyangwa se ahubwo ku mwanya wa mbere muri Afurika mu kuyitunganya no mu kuyibyaza umusaruro. Ibyo hashize igihe bizwi, hashize igihe kandi dutangiye gukorana na sosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Twin Metals. Yakoze ubushakashatsi inashora imari by'igihe kirekire.
rero yatangiye gucukura ayo mabuye kandi izakomeza kunoza uburyo yatunganyamo hano imbere mu gihugu. Ibyo byose rero ni ibigaragaza neza ko amabuye dufite muri aka gace ntaho ahuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si n'ibyo gusa, mu Rwanda dufite n'andi mabuye y'agaciro menshi nka za beryllium, dufite n'andi mabuye y'ingenzi cyane nka lithium n'ayandi menshi. Ayo yose ni amabuye afatwa nk'ay'agaciro ku isi. Dufite kandi na zahabu, nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba ifite zahabu nyinshi wenda kuturusha, natwe dufite yacu. Ntibyumvikana rero ko zahabu yose u Rwanda rwohereza hanze bavuga ko iva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko igiciro cya zahabu muri iyi minsi kiri hejuru. Ahubwo rero iyo witegereje neza usanga zahabu nyinshi iva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyura mu bindi bihugu biyikikije ku bwinshi burenze kure ubw'ibinyura mu Rwanda. Ariko ikibazo ni uko u Rwanda ari rwo usanga ruhora rushinjwa, rero bigahuzwa n'amateka y'ayo makimbirane n'ibibazo byabayeho mu bihe byashize. Kuri ubu noneho igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye kugura tungsten iturutse mu Rwanda ahitwa Nyakabingo. Bityo Nyakabingo ihinduka inkingi ya Afurika mu bucukuzi bwa tungsten. Mu bihe bya vuba aha u Rwanda rwageze ku rwego rushya mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni nyuma y'uko rwinjiye ku mugaragaro mu ruhererekane rw'ibikoresho by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byashobotse binyuze mu bucukuzi bwa tungsten bukorerwa mu kirombe cya Nyakabingo giherereye mu karere ka Rulindo ni mu ntara y'Amajyaruguru, aho ikirombe n'uruganda rutunganya amabuye byahesheje u Rwanda umwanya wa mbere muri Afurika mu bihugu bicukura tungsten ku kigero kiri hejuru. Iyi ntambwe ikomeye yatewe nyuma y'uko ikigo mpuzamahanga cyitwa Trinity Metals Group kizobereye mu bucukuzi n'itunganywa ry'amabuye y'agaciro gitangiriye ibikorwa byacyo i Nyakabingo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Kuva icyo gihe kandi umusaruro w'ikirombe warazamutse ku buryo bugaragara, aho tungsten itunganyijwe yiyongereye inshuro zirenga 3 igera ku musaruro wa toni zisaga 1,200 ku mwaka, kandi ziri ku rwego rwo hejuru rw'ubuziranenge. Binyuze mu bufatanye na TechMet, ni ikigo gifite icyicaro gikuru i Dublin muri Ireland, gifite uruhare runini mu ishoramari ry'amabuye y'ingirakamaro ku rwego mpuzamahanga, hamwe kandi n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe imari n'ubucuruzi. Iyi tungsten icukurwa i Nyakabingo yatangiye koherezwa ku isoko rya Amerika. Mu kwezi kwa Nzeri ayo mabuye yoherejwe ku ruganda rwa Global Tungsten and Powders ruherereye muri leta ya Pennsylvania, hashingiwe ku masezerano y'igihe kirekire agamije gukomeza ubu bufatanye. Umuyobozi wa Trinity Metal Group yatangaje ko uku kohereza tungsten muri Amerika bivuze ko u Rwanda rwinjiye ku mugaragaro mu gutanga umusaruro mu bikoresho byifashishwa n'ingabo za Amerika, by'umwihariko mu rwego rw'ibikoresho byihariye byifashishwa mu by'umutekano ndetse n'inganda zikomeye. Tungsten ni icyuma gifite agaciro gakomeye cyane kubera imiterere yacyo idasanzwe, ikoreshwa mu nzego nyinshi zirimo n'ubuvuzi, aho ikenerwa mu bikoresho byifashishwa mu isuzuma no kuvura, mu bucukuzi ubwabwo bitewe n'uko ikorwamo ibyuma bikomeye cyane, ndetse no mu ikoranabuhanga nko muri mudasobwa n'ibikoresho by'inganda. Ariko cyane cyane tungsten ifite uruhare rukomeye mu bya gisirikare. Ikoreshwa mu gukora indege za gisirikare, misile, amasasu ashobora gutobora ibikoresho bikomeye byabugenewe, ndetse no mu bikoresho bikingira ingabo n'abandi bantu urumuri rukaze, ndetse n'imirasire yateza ibyago aribyo byitwa radiation shielding. Mu rwego mpuzamahanga hari impuguke zibona ko iki cyemezo cya Washington kigamije kugabanya icyuho kiri ku isoko rya tungsten, cyane ko Ubushinwa bufite hafi 80% by'iri soko ku isi.
Kugura tungsten iturutse mu Rwanda rero bifatwa nk'intambwe yo gushaka isoko ryizewe rifite umutekano n'ubuziranenge bwemewe. Ku bijyanye n'ibibazo by'umucyo n'ubunyangamugayo mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, Trinity Metals Group ivuga ko ikurikiza amategeko akomeye yo gukurikirana inkomoko y'amabuye, igenzura buri mufuka w'amabuye kuva uvuye mu kirombe kugera ku muguzi wa nyuma, kandi ikirinda kugura amabuye acukuwe mu buryo bwa magendu cyangwa adafite inkomoko izwi. Ibi bisobanuro bigamije gusubiza ibirego bimaze igihe bivugwa bishinja u Rwanda kwiba amabuye y'agaciro aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda, izi mvugo zifatwa nk'izishingiye ku makimbirane n'ibibazo by'imbere mu gihugu cya Kongo, by'umwihariko umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu hamwe na ruswa imaze igihe ivugwa mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abayobozi b'u Rwanda bemeza ko abashidikanya bose bemerewe gusura ibirombe by'igihugu bakareba uko ubucukuzi bukorwa n'uko amabuye akurikiranwa, bityo bagasesengura amakuru hashingiwe ku bimenyetso bifatika aho gushingira ku mvugo zidafite ishingiro. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe mine, peteroli na gaze yavuze ko igihugu cyashoye imbaraga nyinshi mu kuvugurura ubucuruzi n'ubugenzuzi bw'amabuye y'agaciro hagamijwe kuzamura icyizere ku masoko mpuzamahanga ndetse no kurinda izina ry'igihugu. Nubwo kandi ibyo byose byakomeje kuvugwa, kuba Amerika yarafashe icyemezo cyo kugura tungsten iturutse mu Rwanda bifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'icyizere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite amategeko akakaye agenga inkomoko y'amabuye y'agaciro, kandi ntiyemera kugura amabuye atujuje ibisabwa byose by'ubugenzuzi n'ubuziranenge. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko ibivugwa byo kohereza mu mahanga amabuye yaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitanyuze mu Rwanda bidafite ishingiro, kuko isoko rya Amerika ryemera gusa amabuye afite inkomoko izwi, yemejwe kandi igenzuwe ku rwego rwo hejuru.